Kraksalo IPFT Simna Division Committee ni Luwajijakma by Hezamara Community Halnogo Khlaijakha Kaisa Bodol Swlaimani Panda. Pandani Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 36 family ni 142 voters Romkha IPFT Bodolni Bana. Bodolni Bana Yapharwi Borokno Lamjaksogwi Naharkha Pandao Manjaknai Narowairok. Shalburuna Hasini Juda Thungkurang Bodolni joining program Khlaijakha. Final edisi songbari ni sigang joto jani Bodolno Kraksalo bagai abahage Dalbidal Bodol Yakarwi tongo. Kraksalo IPFT Simna Division Committee ni Luwajijakma by Khlaijakha Kaisa Bodol Swlaimani Panda. Ashli Pandao Manjaknai Youth IPFT District President. IPFT Hezamara Block Chairman Sunil Debormano Kobe Tekubana Dongrok. Abuni aglono Pani Shalni Samuhumuna Di Koksaka Pandao Manjaknai Narowairok. Ini Simna Constitution Nandara, Simna Division IPFT by Khlaijakha ini singgara Kaisa program. Program ni main uddesya hongkai Division Community Reform bin logi ketal joining program. China ro tini total 36 family 142 voter alga party Yakarwi Chini IPFT join khabike. Sing Borokno lamsokna halaike Chini logi tongo Chini party IPFT ni Vice President Chini Borong Manang Sar Santo de Borma Longo Tongo Party IPFT ni Yod IPFT ni President Chini Takokra Bikes de Borma Tai Chini Division ni Joto Atong Rok Logi Tongmai Chini je committee Hezamara Khorang Busante committee Khlaijakha President by the Secretary Mungke Sakale Rikai Ini Ketal Division Committee ni total sing ora abatoto 42 jonanti Kaisa committee ketal kha Committee ketal ni Presiden ka Chini agini kesam Presiden no Chini takuk Rajendra Deborma Secretary ka Chini takuk ketal Khlai Chini takuk Bimol Deborma tai Kesiar ka Chini takuk Shailen Deborma Borokno ti abatoto Chini ketal committee ni executive committee ka division committee ni Simna Division of Buskan Salobama Hagita Samung IPFT Buskan Samutanani Yapri Sanawasuto Simna Division agini slaito ka hamungi payonal joto nugui tongo Lai Thangnai je division committee tongmani borok kaham samung tangaino tinisuk jeng jaga paisa paika teibo kaham kai jur khlai samung tangnan bagini tini ketal committee reform khlaika asa khlaio buskangni 2-3 mas bisingono sini je division committee ketal khajak tongnai ro borok Lai Thangnai salo je IPFT ni je jaga tongmani Simna division obosing 100% naharmanya phano 70% jeng nahnai sini asa tongo bisas tongo ketal Committee ni bisan ko. Pandani Paithogono Hezamara Block Chairman Sunil Debormani 36 family ni 142 voters Romkha IPFT Bodolni Bana. Bodolni Bana Yapharwi Borokno Lamjaksogwi Naharkha Pandao Manjaknai Narowairok. Bureau Report, Chini Khorang.